way awa assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh ka Diama TV Mamadou Dawda kadi arti ka Diama TV ɗo ɗum ko hande mercredi on ɗo le 10 janvier 2024 haray mi salminimo kala e inde mum e yettore mum miɗo lando si tawini on fo hiɗon e jaam meɗen salmina on ɗo e Colobane en face monument Colobane haray en salmini kala wonɗo en sibude en salmini technicien ɓe meɗen ɓen ka nder Diama TV ɗo en salmini kala mani wonanɗo Diama TV ka hikkitori hiɗe lando si tawini ko jamtu woniri kaɓe hikkitori ton enen ɗo alhamdulillah haray hiɗen e jaam hiɗen tori kadi jaam yo Allah waɗan en jaam yo Allahu dandu en bone seytane dandidañ kadi ɓiɓɓe julɓen fo haray on salminama en salmini ɗo hajja Fatoumata Binta wontiram ɓen ɗon e Espagne haray en salmini ɓe en salmini fay maɓɓen fo hiɗen lando si tawini hiɓe jaam kamɓe hajja Fatoumata Binta ɗon e Espagne ɗon andi ko sabu addata sabaɓe ko noon aduna o woni ko woniri haray hajja Fatoumata Binta ɓe ɗo ko ma tun salminen ɓe kaɓe woni ɗon landoɗen si tawini hiɓe jaam salminen ɗo kadi général entre racisme hiɗen lando si tawini hiɓe jaam ɗon andi général entre racisme sinami firtan on seeɗa wata famde ko honɗum woni ɗum ko neɗɗo mo andanɗa hoorema ko neɗɗo simple jo anduɗo kanko ko o neɗɗo imo fota kadi e neɗɗo fof kala mo Allah tagui ɗum ko général entre racisme e groupe makko on général entre racisme ɓe yiɗa hay goto wiya no ɓuuri goɗɗo foppo ko Allah tagi en fof kadi ko Allah woni ko okkata e moƴƴere hay goto wawata okkude ɗo hoore mum moƴƴere si wona tagu ɗon hoddiri haray général entre racisme no darani fof yo wonu nene goto baba goto haray noon hiɓe duwa wallitede en salmini kadi wonɓe ka jalum ka duguɓen fof hiɗen lando si tawini ko jaam tun woniri mo kala ka hikkitori ka groupe ton jalum ka dugu salminen fota ko wona seeɗa hajja Fatoumata Binta ɗon e Espagne hiɗen lando siɓe e jaam salminen hajja Mariama Bente linsangeme signaluɗo lan joni joni ka Diama TV ɗon e Amérique hiɗen lando si tawini ko jaam tu woniri e sengo Amérique kaɓe hikkitori ton salminen koto sellu jenjeng koto sellu jenjeng fof no andi ɓe jon hoddu ndun ka heewi ɗo e saare Dakar fof no andi koto sellu jenjeng salminen ɗon ko Boubacar Mali hiɗen lando si tawini ko jaam tu woniri kaɓe hikkitori ton salminen kaw Amadou Jeyaɓe o sous préfecture Dugun Tunni 7 heures barkeya e sonna maɓɓe hajja bari ara en salmini hajja bari hiɗen lando so tawini ko jaam tu woniri kaɓe hikkito toon salminen kaw Yaya Kori ko ɓundu jori e kaw Mouhamadou Saliou Kori ko ɓundu jori e kaw Abdourahimi miside Patagara kayneteɗon banire woni koɓe jeeya wontirɓe ɗo e Dakar sinami fay Kermassar en salmini koto Addul no ɓe inna tan Addul Naare hara hiɗen lando si tawini ko jaam tu woniri kaɓe hikkito ɗon salminen koto Ansamba wontirɗo district kokuma ɗum kaka amen 7 heures kurkoto hiɗen lando si tawini ko jaam tu woni toon salminen ɗon kadi wuri baylo landoɗen si tawini ko jaam tun woni toon toujours en haɓata salmingol jama on landoɗen siɓe jaam yo Allah ɓoynan en jaam on kala heɓuɗo ɗo sokola mo tawata pellet sokola no animma hiɗen tori yo Allah ittane wattane ɓuttu accida en ha ɓoya juuta accida en kadi e jikke jokkere en en salmini Alhaji Mahmoudou Basa wontiram ɓen ɗon e Sigiri ɗen lando so tawini ko jaam tu woniri e sengo Sigiri kaɓe hikkitori toon salminen jama on ka dente foy ɗon andi joni ko dente ɗen ɓurete famodirede mo be hara en uditi groupe WhatsApp yo jokkere en ɗan nden tabutu e muɗum wona udutugol tun groupe WhatsApp hara jokkere en ɗan nden tabitali jokkere en ɗan nden fuɗay ka nder ɓernde si piiji ɗin fopp wawa newade aray noon situation goto no woodi e nder Guinéenjo on si tawi woni mi ari mi hiwrike kadi ka olofu mi arta e détail seeɗa ɓa koyo famodire wiya yewta famodira jaɓay ɓe nanude ɓe nana fama gollitira nafa ɗum ɓe jaɓali ɓen kadi hara ɓe jaɓali assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuh sama mbokk yi na ngeen def Diama TV fekke na leen ku nekk fi nga nekk ak sa tur ak sa sant sa tur ak sa sant ñu ngi la fay fekke di la nuyu di la ñaanal jàmm képp ku fi am soxla boo xam ne sonal na la yal na ko yàlla saafara képp ku fi am tawat maanaam ku feebar si lal hôpital yi yal na la yàlla may aafiya si jàmm ak salaat képp koo xam ne am nga soxla boo xam ne bëgg nga ko faj te si sutura yal na la yàlla sutural ñun ñëpp musal ñu si seytaane yal nañu yàlla musal ci seytaane xam ngeen ne kër yu bëri wala mbooloo yu bëri wala ndaje yu bëri seytaane moo koy tas yal nañ ci yàlla musal lépp loo déggal nit ki rek
bul yàkkamte defal ndànk nga ñëw waxtaan ak moom peut-être boo leen waxtaanee doo leen jote mais bul na tëll rek nga ne damm na loolu si erreur rek lay andi lépp loo dëgg rek nit ki laaj na nga ne tekkaaral ba xam lan nga war a def nit waru yàkkamte boo yàkkamtee rek da ngay yàqule loolu woykat yi sax wax nañ ko boo yàkkamtee da ngay yàqule. ñu ngi nuyu waa Colobane Aslem usine benn tali Grand Yoff Castor Parcelles Assainies Guédiawaye ñu doxantu foofu ba Pikine Aslem Nimza ñu demaat ba Tëngëj Bargny Diamniadio Dugar Yaam ñu ngi nuyu waa Yaam ñépp bàyyi ñu kenn ñu ngi nuy yaay kan foofu si Sébikotane yaay kan dafa di maire boo xam ne maire bu baax la maire boo xam ne day dajale mag ak ndaw kafak rek la xam yaay kan te muy jaay foofu ndekki si Sébikotane maa ngi koy nuyu bu baax moom yaay kan moom sax dama jël décision sax invité ko fii si télévision bi saay bu ko yàlla dogalee dina fi toog wax parce que maire bu laa biir la bu am xol bu baax moom yaay kan foofu si Sébikotane maa ngi nuyu waa Yaam ñëpp maa ngi nuy sama jabar ummu maa ngi laajte ndax mu ngi si jàmm di nuy Rasidat di nuy xale yëpp di laajte ndax ñu ngi si jàmm sama mag foofu ci Casamance bu ñuy wax Safiyatu Camara maa ngi koy nuy di laajte ndax mu ngi si jàmm di laajte sama jarbaat bi Muna si jonn ndax mu ngi si jàmm ak jëkkëram Idrissa jonn foofu si Yaam ak ñoom Mbay jonn si Yaam ak Baay Ibra ñoom si Yaam ak Moodu Moor si Yaam ak ñoom Landing si Yaam mi yiltito kadi seeɗa ka pular ko wonno mi yewtude nanen ko wi umi enen guinéyemɓe ɓe mana ka ɓe yewta ɓe nde yewtere nde mi woni yewtude ɗo ɓurte yiɗidirde piiji bus no fannude en ka wonuɗen ɗon e ka hoɗuɗen ɗon ko angal yiɗidirgol ngol waɗata ɗum e mawnintinare nden sikkugol kañum no gayni ko hay goto gaynali ɗum no tawa e ɗayre e ɗaynitagol kadi neɗɗo kono yaññirɗa ɓernde ma nde wo ko noon haaju ma woni ko feewiri accidiren o sorto koyɗe piiji bus meɗen nande ka réseau sociaux miɗen yiyande hoore amen guite aɓen piiji hewɗi ko sorto koyɗe neɗɗo ɗimmojo ma si a wallali mota farlu mo yandi ko honɗum do woni neɗɗo mo añana ko sa yi neɗɗo ma kala ka woni koya okkuma courage wallitoɗamo ko heɗiti kon acca e jungo allahu lanɗo taguɗo mon hay goto wawata ñawde ɗo goɗɗo hay goto wawata juge goɗɗo goto kadi jeeya hay goto mo be ko kumfen hoore mum mo be kadi koko wakkili konko ɗum ɗo woni ko nafata ɗum hay goto jeeya goto hay goto kadi wata añan goɗɗo hay e fus kala ko tawata hiɗa wawi wallude immojo ma wata a jammo mais noon sortidira koyɗe ngol no ɗuuɗi kamen yahay ha jiɓoɗen ko honɗum guereten attaqué lamɓe ɓen kala no population wayi ko sifa ɓen lamɓe ɗon kadi woni ko laamoto on population ɗon dartidoɗen hoore men piiji bus yawti ka men ton ko tawata hino hulɓini hiɗon andi catastrophe waɗi ton gaz mana essence explosi ton hiɗen nande jama on koni wadde profito wullina yimɓe ɓen ko jooma machine ji ɗin profito yeeya ko weli ɗum an anda a huɗitoto woni neɗɗo ko si tawi woni a walli julɗon tun si heɓa faale ma on ko sa walli neɗɗo ma on tun si heɓa faale ma on sina ɗum jawdi ndi heɓata ndin ko gufo ɓerɗe men ɗen changen comportement meɗen on accen fewtugol lamɓe ɓen ñande fof ñande hino waajede no jangede no waajede kono ɗum ala ka gollitirede ka yiiɗa enen fulɓe wo hiɗen janga waajo jikkuji men ɗin yiida yaada e ko wona waajede ko eɓɓodira few awale ko foti siɗa waajade hara ko a ƴetteteɗo exemple woɓɓe ɗum sa ƴetti e ɗum exemple a ɓuray wortowal ɓoylagol yo Allah faw en jaam mo beyo watta yilla ko gerata kon allahu ko ɓernde laaɓude woni ko yoɓata tagaɗo ɓerden sino laaɓi tun hunde ko mapotoɗa ala kono si ɓernde nden laaɓa ko yaltinta abiyasi moƴƴo ɗum c'est zéro ko ɓuri moƴƴude aden kon ko ɓernde nden ko ɓuri bonde kadi ko ɓernde nden sinde miijike ko moƴƴi nafe sinde miijike ko boni lorre awa noon miijagol ko boningol no ɗuuɗi e meɗen sortidiro koyɗo no ɗuuɗi e meɗen jamfakan no ɗuuɗi e meɗen tokkagol mo wiya waɗa ɗum no ɗuuɗi e meɗen jooɗagol waɗarini yo darano mo wiya waɗa ɗum no hey tefe e meɗen changen comportement hara en salmini groupe aji ɗin fof hiɗen lando si tawi mo kala no e jaam ka hikkitori hiɗen salmina fof e ŋaccali hay goto ka télévision Diama TV ɗo hay goto accaɗo ala en salmini groupe aji ɗin ɗi fopp majji
mi ala wiide ko oɗo ma oɗo ko si mi pari mi partage lienji ɗi mo be wawa darude ko honɗum woni ko yawti ka ɗo e Diama TV ko wawmi innude miɗo salmina groupe aji ɗin fof kami jibina ɗon noon ko sous-préfecture Duguntunni district kokuma secteur Kurkoto haray mi salmini sous-préfecture Duguntunni on fop mi salmini ɗon koto Diawo mo alaji sirajo Duguntunni wontiran ɓen ɗon e Konakiri ɗon andi kamɓe kadi koɓe tugalal kamɓe koto Diawo kaɓe hikkitori wo en heɓay ɗo résultat laaɓuɗo ɗe balɗe ɗo hiɗon andi woodi ko ɓe addani en ka réseaux sociaux laboratoire moƴƴinaɗo ɗon e Konakiri mo tata ko kamɓe woni en haalande fi makko kamɓe koto Diaw haray mi salminiɓe ɗon e Konakiri miɗo lando so tawini ko jamtu woni toon salminen alhaji julde ɓaara soya ɓen ɗon kadi ko Suivez ɓe Tindi e Tali en on hara ko moƴƴa ɗum ko alhaji julde ɓaara soya wontirɓe ɗon e Konakiri haray en salminiɓe kamɓe alhaji julde hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri kaɓe hikkitori toon salminen jajam bente fulaso wontiro ɗon e Gambia fewndo o saayi ɗo hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri e sengo Gambia ka hikkitorɗon salminen Souleymana kadi tusorɗon e Gambia e hajja Ousmani Diayrou wontiro ɗon e Gambia onon kadi no suivde émission meɗen on no woodi ɓe ratata e émission wonɗo dogude ɗo e Diama TV en salminen kaw Mouhammadou Sy wonnoɓe yewtude hannde ka groupe salminen kaw Moutarou Sy Kolia salminen Alpha Mahmoudou président groupe kumpite on wakkilaniɗo kadi ɗi sous-préfecture ji tati ha nayi ha joyi ɗum ko Linsan Saram Badugula Duguntunni Thiangel Boori Juntu ɗum ɗo fof himo wakkilani hiɓe wakkilani kadi fiyo pon o waɗe entre meɗen e combat ɗum ko Kuleya Kolia en salmini kanko Alpha Mahmoudou hiɗe lando si tawini ko jamtu woni toon ko kanko président ka kumpita ɗon hiɗe lando so tawini ko jamtu woniri toon yo Allah faw en jaam hiɗen tori ballal e pom meɗen on ɗon combat on jarama haray toujours koko yewtumi on kon accen sortidiro koyɗe en salmini taaliɓe bari toujours ɗon e Konakiri ɗe lando so tawini ko jamtu woni toon mo kala ka hikkitor ɗe lando so tawini ko jamtu woni toon salminen Aissatou Billi toujours ɗon e Libéria e Diadja an aliyasu bombi mo ɓenta jiwo bombi on hiɗe lando so tawini ko jamtu woni toon salminen Bayasin Bambakunda wontiɗo ɗo e Mauritanie on kadi no suivde en direct kanko Bayasin Bambakunda hiɗe lando si tawini ko jamtu woniri e sengo Mauritanie ka o hikkitor toon kanko Bayasin Bambakunda aray ɗen arde noon nanganen Tindi e Tali ko fottindini en ɗo kon Tindi e Tali e haala pular ɓe wi noon Tindi e Tali wo sa taali koya tinto tintagol ngol no sa ƴetti darogal daaritoɗa sa yiyali hoorema e taalol ngol sa yi hoorema e maggol kala ko tawata no boni pottina ko moƴƴi kon gollitira ko ɗum wiyete Tindi e Tali a taalay ha para tintoɗa e ko taaluɗa ko ma wonɓe ɓe an heɗade ɓen mo be ƴettu darol ga tinto e taalol ngol a tintoto sa tintike tun no hasi ka yiya ton hoorema e nder taalol ngol moy limalen waxon chaque fois mercredi dañ fi daje bu si yàlla ande si kattanu yàlla pour def waxtaan boo xam ne buy jëriñ la maanaam lu ñuy waxtaan ku nekk dina ci gis boppam boo si gisee sa bopp loo xam ne da nga ko war a utiliser nga jël utiliser ko pour mu jëriñ la boo fi gisee loo xam ne da nga ko war a sànni abandonné carrément nga sànni ko parce que loolu la ñuy wax lépp dafa di loo xam ne dañ koy dajale di ko jox jullit yi di wax pour nit ñi moytu parce que boo moytoo mun na am yàlla musal la moo tax waxtaan bi am solo boo ko dégloo rek ba mu jeex peut-être nga gis ci sa bopp yi ci ëpp yi na dañ ciy gis sa bopp yi ci ëpp yi dañ ciy gis sa bopp surtout lu may def ni yi ci ëpp yi dañ ciy gis sa bopp musuma fi def waxtaan boo xam ne nit ñi gisuñu ci seen bopp dinañ ma defal message yàllaa ko def yàlla bu ko defee jaarale ko ci man damay waxtaan ak nit ñi pour déggoo ak nit ñi képp ku mer na nga tey def ndànk loolu rek ay àdduna ku mer di xataraay di naan lii kooku ay noonam dañ koy ree de dañ koy ree boo meree rek na nga ne tekkaara di déglu bul gaaw a wax bul gaaw a jëf léegi nga gis yoon booy def yàlla moo lay génneel yoon boo xam ne da nga koy gis ñu ngi ñuy Tafa Diallo foofu si Sicap Mbao ak Idrissa Diouf foofu si Ngor ak Ida Samb si Ngor ñu ngi koy di nuy Mama Diallo fële si Fatick ak Ibulaay fii si Yeraak ñu ngi koy di nuy Père Maliki Jonno ak Youssou Jonno foofu si Yaam awa haray hiɗen arde noon joni ka Tindi e Tali haray ko suka gooto mana suka wondi e nene mum e bemmum himo mari noon miññiraɓe mais ko kanko woni afo on donc andi afo toujours
harayno himmi wallugol nene mum e bemmum e nafugol. Kon ɗoni nafugol koya jom wonda e ɓengu ma. So jiidodi ne on ɓiɓɓe ɓen needi l'islam, ne on ɓiɓɓe ɓen fiyoɓe nafa hoore maɓɓe kadi. Wonda e jama on no moƴƴiri, mais noon goɗɗo ɗaɓɓay kadi barke e nene mum e bemmum. Ko wiyete barke kon a ɗaɓɓay. Barke no wawa dandude aden kala probléme wonɗo e aduna. Ko wiyete barke kon. Si a heɓi barke, probléme ji hewɗi heɓatama. Kala ko heɓuma kadi andu ko hoddirore Allah ɓa tagaɗo ko non wayi. Nde wonde welay, nde wonde mettay. Kono noon kala ko heɓuma kadi no hasi Allah yaltinama e muɗum. O o wi mo faala yahude ɗaɓɓere. Baabe makko wi'i no heddanima taw hitande fiya yahu ɗaɓɓere. Sabu miɗo yiɗi gollanalan, gollana nene ma, gollana kawma, gollana karama ko ma. Ha ɓernde maɓɓe nden ɓutta si on tigi yaha voyage. Mo yahay voyage yo o waynodir e nene makko e baabe makko, o waynodira e karama ko makko, o waynodira e hiɓɓiɓe mo ɓen fof bonnantamo hay fus o tuɗa juuɗe ɗen ɓe toranomo. Suko wi gasi ella ala sabu himo wondi e needi ko barke kadi o ɗaɓɓi e hijabu ko dandatamo ka o yahata voyage to wona yahugol tun yaadu woday ko yaaduɗa e muɗum moye barke timmuɗo, woni barke timmuɗo. Ben makko wimo habbo hitande, o wi Allah fus ala. E nder nden hitande ɗon kala ko baabe makko waɗata ko kanko jaɓata waɗa. Si leggal no soppoyede kanko soppoyta adda, tenana ɓe, remana ɓe, ñammina ɓe, dogana ɓe kala ko yahete. Nene makko sino yahude ka cangol o ƴetta e lone nden o yaha o rondoyo, o hinko ha moƴƴa, o arra o rowtiro. Kala ko ɓe sokoli ko kanko waɗanta ɓe. Fayda hay nokkeli goo yay nene acce min tigi mi defa, hara ko nafoto ɗon kon ko min tigi woni ko defata. O ɓuttini ɓerne nene makko e baabe makko e nder hitande nden fof ko kamɓe wonno yankinanade. Ɓe wi gasi joni yahu waynoɗa karama ko ma jannuɗoma alqur'an on ɗon kadi ko moko ba e maɗa. Wiyamo hiɗa faala yahude ɗaɓɓere. O waynoyi karama ko makko wi yo Allahu rene yeeso e ɓa uditanama article on dumbanama kataw. O ari noon ka baabe makko wi baaben joni mi faalama ƴettude ñalande fi yahugol ngol. Baabe makko wi ella fus ala yo Allahu rene yeeso e ɓawo kala mani sattede ko heɓuɗa yo Allah wonu ballo, ko Allah woni ko wallata na goɗɗo dey, Allah woni ko wallata. Minen komi wawi ko toragol, hiɗen tori noon kala ko heɓuɗa sattede an e ɓiɓɓe julɓen fof yo Allah walludu on. Ɗum mi wawi torade. O wi miɗo yewde kadi mi wayno nene, o wayni nene makko. Nene makko wi'i yo Allah rene yeeso e ɓawo kala sattede ko heɓuɗa yo Allah wonu ballo. Allahu jogiiɗo yurmede nden kala ko heɓuɗa sattede yo Allahu wonane ballo. Ɓe waddi ñalande nden hewti, o fokkiti ka subaka, o ƴetti sakosi makko, o yehi lawol, o waynodiri nene makko e beb makko, o yeddali ɓe par ce que ka o falno ɗon hiɗon andi ɗon ɓe accinnomo hitande, o dakori kadi hitande nden e hoore welo welo. O yehi ka ɗaɓɓere, ɓa o yehi ka ɗaɓɓere ko atti fottude ko ne'uɗo nayi. On ɗo wino faala ko aynanamo nayi ɗin. Suka wi ella fuso ala, a soggay tun ɗaɓɓa haako ñamminaɗi jooɗoɗa ayna ha si tawi woni niɓɓi naada ɗiya ka dingira ɗiya anda konto ɗi yaari. Ko ɗum ɗo woni golle ɗen. Ɓe ƴettimo, woni ha non joni ceeɗu yalti, ceeɗu sutike kay yaltugol. Ɗon andi ko rema kon si ari ka hoore, si ceeɗu ngun sutike argol ko rema kon haray no ɓendi. Fewno ɗon ɓe ordinayi ɗin fes ɓe acci nagge wote ɓeyge, mana ka ɓe ɓira ɓe heɓa kosan. Ngen nagge ɓeyge ɗon ko kanko yahata yarnage ara, ka o yarnatage ɗon no pooɗi seeɗa, o taƴitay ngesa goɗɗo o feƴƴa. On ngesa goɗɗo ko mawɗo gooto ƴoƴuɗo seeɗa woni jooma ngesa ban. Hiɗon andi mawɗo gorko iwata e mawlugol ngesa mum. Joni noon e nder ngesa man no waɗi ton ni seraka seraji wano mentu, ɗum no ɓendi moƴƴa non ko ngesa mentu, mana ngesa tamate. Ko ɗum woni ka o feƴƴidata e nagge ngen ɗon fi yardugol nge arta kadi ka daaka makko. O ɗoyi nagge ngen ni himo yahude ka o yarnata nge ɗon. Nagge ngen seli ukki
e nder mba ngesa ñaami mentuje ɗen pacca paccani toon fop donc dampi mentuje ɗen boni fo pacciti jon ngesa mbam ɓerden no wuli ñaaɗanimo dépensi mo way wasi bantotomo ni tun o nangi jungo ngon jungo mawɗo gorko on tun o wi o wawasi o sarkay mo duñamo to tun o duñi tun mawɗo gorko o waali maayi on tuma o aani wiya faɗɗa wiya yoori ndaara tawa mawɗo gorko on faatike te o duñumo ni tun par ce que mawɗo gorko on tawi ka hewtanimo ɗon kanko tigi o tawi so defandali ɗum ɗo mawɗo gorko on gañaymo ni kaw duñuno mawɗo gorko o waali maayi joni noon e leydi kaɓe woni ɗon ko wiyete pende mor ko woni ɗon ko on ɗum woni pende mor si a wujji ɓe taƴete jungo ngon si a wari ɓe warete ɗum ɗon lekki ala ko ɗum ɗo woni sariya maɓɓe on ko sariya kadi tabutuɗo ɗon andi ɗum ha ka on ɗo no wodi ka dogude no wodi ka woni dogude si a wari ɓe warete si a wujji ɓe taƴa jungo ngon tawi sariya ƴaŋimo sukaɓe mawɗo gorko on wono ɓe jeegoɓe dogi ɓe ari ɓe tawi baabe maɓɓe fatike woɓɓe faala luubade o woɓɓe wiyata luubo mo de so luubike mo o warimo onon kadi sariya no ƴaŋude on pa leydi no laama nangemo tun ɓe nangimo ɓe haɓɓimo ha satti ken ɓe haalanoy ka o iwi ton o wari goɗɗo ɓe fof ɓe gitti ɓe ari kono ɓe andi kamɓe sariya on mo wari warete on tuma fof ani ala jeejugol ɗum ɗo wata marsude par ce que ko ɗum wiyete pendo mo sa wari koya ware ɓe ala ɗiɗi ɓe ala tati sa wujji koye jungo ngon taƴe sa wujjitike koye ngoya taƴe ko ɗum woni sariya l'islam o sa wari goɗɗo koya ware ɓenɗo gon ko ɗum ɗon woni sariya maɓɓe on joni noon guite no wojji o no haɓɓa ɓawo haɓɓama ɓe wi joni ko honno ɓe yinni en naɓaymo ka justice kono yewtere ɗuɗnde ala kadi ka justice mo wari koyo ware koyo jogite ha happo makko on hewta o naɓe ka o pandeteɗon o ware kono ko wareteɗo ɓa tu woni o wari goɗɗo laaɓi pos ko wareteɗo joni noon e nder ko ɓe naɓatamo ka justice kon o tabintini o warete wona o andi o warete wona o tori nanguɓe mo ɓen ɗo e ɓe nabdemo ka justice ɓa so yehi ka justice ko wattu ka wareteɗo woni ko o habboto ɓe waramo o tori nanguɓe mo ɓen fi Allah yo ɓe accu o yaha o waynodiroya e ɓengure makko de ka se tawi o jombi o yalti voyage kono ko jombuɗo yalti woɓɓe wi accita bonɗon o wara goɗɗo accito mo yaha wona e donko danka nagol ɗum ɗon donko danka woɓɓe wi no o no sikka no ƴoƴi himo sikka mo ɓuuri fo ƴoyre himo sikka mo ɓuuri en ande ko fewndi ko hombo accitata oɗo o yaha o waynodira e ɓengure makko den o waynodira e nene makko e ben makko o arta ɗo hara kanko feetu o watta ko nande ɗum gorko gotoɗo ton tabintinɗo kadi hooliɗo tabintinɗo anduɗo kadi wuuri mayay wuuri gokkutuni mayay pawma wona o fofirta noon no o nawrita fofal ngon ƴawa jolda ko noon o tabintinidi kadi Allah no wawi mo ƴettude wattu be wattu o inni hey piiji ɗin ko gotum pet sikki sakka ɗum ko tagaɗo wodani Allah no tabintini hunde wotere mo kala ko heɓata ko Allah walanɗo no tabintini mi ƴettani o garanti ɓe wi garanti honɗum o wi garanti o yaho waynodira e nene makko e ben makko e ɓengure makko de min mi ƴetti garanti so arali ko watto ko anduɗon o waɗaymo ko waɗela min so arali mi ƴettanimo garanti ɓe wi a ƴetti garanti wona ɗo warede yo yahu o waynodira e ɓengure makko nden e nene makko e ben makko an hiɗa hooli o arta wimi o wi min wona ono mi woni haalandegoy ko taguɗolan o wi mi ƴettanimo garanti ɓe nangi o e ceemu ƴettuɗo garanti on ɓe acciti warɗo ben maɓɓe on ɗo yehi o yehi o neeɓoyi ɓaasi ɗon andi no woɗɗi ko ɗaɓɓere o yahuno o neeɓi ɓeya wi'i teddungal e ma si min yi'alimo tun min tettete hoore nden
ɗum fellita ɗum ko an tigi hoore ma nde wona tettede ɗum non ittisi on a ala daɗorde ronkede warede sa sikkiɗa ƴuƴi ko hande tun non ɓurɗa ɗaytude an goɗɗo no wari goɗɗo pende mor duwaɗo hirsede an ƴettana on garanti an kadi mi anda kon ɗum e duwa wonnuɗa kono ɗamanki duwa on fanki bude o gayni taƴde lakkere kono o fanki bude tun o wi o yondiniki allah o lanɗo taguɗo mo kanko ƴetti garanti ɓe jooɗi kadi ne ha neeɓi ɓe inni eno wayi ko honɗum wiwɗa e ɗum o wi miɗo ƴettanimo garanti ko min ƴettanimo garanti ɓe wi awa an ko a wareteɗo ɗum nanumandi toɗa ɗum a meeɗa yiide goɗɗo no inne warete on fuu to arta jonna leggal dande mum wiya yo ware hombo huɗaɗo watta ɗum hombo huɗaɗo watta ɗum ɓe wi awa si tawi o arali andita ko a woni wonde ka o woni ɗon ko a woni wareteɗon kono ɓa tu woni o wari babe aysata minen ko minen woni ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tawi ɓiɓɓe mawɗo gorko wara ɗon jeegono dari punke tun joguiɗo dole tun ɓe wi a busataɗo ko an tigui wona hirsede joni ƴettanaɗo garanti on wayni nene mum e bem mum wayni ɓengure mum nden foppo wi miɗo bonni bonnande tiɗude nde tawata komi wareteɗo hara yondinela min on mi wata hisude ni ko goɗɗo ƴettanilan garanti ɓe foppo ɓe ronditi juɗɗen ɓe fesika nder galle ton o wi yondine simi maayi e dow jam moƴƴere dankanelan fayɓen ɓen e ɓengu an nene e baben accanelan hakke kala komi waɗa yon nene accanelan hakke baben accanelan hakke kono ɓa tummi bonni komi duwaɗo warede mi wawata salade sari allahu lanɗo taguɗo on fi miɗo yiɗi aduna haray ko ha mi hewta ɓe waralan ko ɓe acciri wo koye mi ar mi wayno ɗum ɗon ɓe dakori te ko goɗɗo kadi woni garanti si mi ruttaki tun on ɗon ɓe waraymo haray mi woni sombo fayda ɗiɗo ɓe fesi ɓe fof ɓe fesi ɓe inni joni o inni joni acci ha ɓe waralan si ɓengu an heyno o soodi kasangen fof o wallini o hucciti o ari o notiɓe woni ha taw neeɓi seeɗa ƴettuɗo garanti on tawi ɓe a ɓittinimo ɓe inni addan men o par ce que ko a wi noon a ƴettanimo garanti ne ɓaali o yaltiti ka o yaltutuno ƴettuɗo garanti o wi alhamdulillah ko yettude allah o yaltiti o dari o wi haray ko mi yahuno waynagol nene an e ben an e ɓengure an nden saabu mi bonni fiyo mi ware o ari o présenti ɓe daarimo ila ley ha dow faalaɓe mo warde ɓen foppo seediti mi yaforimo saabi allah ko honɗum noon mi yaforma ko par ce que sa kala mo ittanɗa ande ko allahu lanɗo yoɓayma saabi allah kala mo ittanɗa ande kono men tawi pellet hiɗa aaɗi ɓa noon si goɗɗo ani a ittanimo ande allahu lanɗo yoɓete haray men ittanima ande joddidin meɗen habbi ka allahu lanɗo taguɗo men on kankadi o jaabi ko honɗum addilan ko garantingol ahadi e taguɗo on ahadi koko hunnete kala ko ahadi on noon satti ko ya hunnu ahadi on ko guite wojji o ko ya hunnu ahadi ko garantingol ahadi ka taguɗo on addi o mi artu waregol no satti kono ɓamiɗo ahodi garanti ahadi haray ko ɗum addila nane dey jama ahadi waregol woɓɓe ahadi mbuɗi hunnata woɓɓe rewɗo ɓe hunnata oɗo ko ahdi waregol dey o hunni woɓɓe sa jonni ɗum ɗon 2 millions a wi yaw ara yitata ko ɓe aduna oɗo ko ahdi waregol o hunni ɓe yaforimo saabi allah ƴettuɗo garanti o wi kañum kadi ko honɗum mi ƴettiri garanti kota garanti lanno e aduna allah on garanti toujours hino heddi garanti toujours hino heddi e aduna allah on joni kamɓe fof mo be haali dalin on ƴettuɗo garanti on o wi'i ko ƴettiri garanti kota garanti lanno e aduna on garanti no heddi ka aduna de ha kawon ɗo no wodi garanti no wodi garantinde haysi ko milliard aya ƴetta hiɓe garantima kota ɗum ɗon lannu joni ittuɓe ande nden men kadi kota ittugol ande lannu e aduna on oɗa kadi kota ahodogol firta wata lannu
haray noon koye wattuyla ka jamano ka wonɗen fewndo o wattu ɗo si ɗi piiji ɗo hino jokkede e si ɗi lutodiri ase ko ya tabintin si a tabintini tun ko moƴƴere tu woni ko heɓata kono noon ko si a tabintini si a sellini ahadi a tabintini ahadi e aduna Allah on si a firti ahadi a firtiri ahadi e sengo ma moƴƴa boneji hewɗi ka ahadi firti harayɗa mari nder ton bone si a ittani goɗɗo ande kala ka goɗɗo ittana ande Allah walante baraji e muɗum par ce que ittani goɗɗo ande Allahu lan ɗon kanko koko plus tun o yoɓata no andira o yoɓirayma ko a watanta yila ahodegol ha gayna kadi hunna ahadi on hiɗon andi ɗum ɗon kadi ko sella finde watta ɗum ɗon joni noon piiji buy ahodete firte andeji ittatake goɗɗo garantintake ko hatta heɓen ko metti en toujours ɓerɗe men sofa ala par ce que ko Allah yamirike on en jokka nde seytano wino hendo yimɓe ɓen fof feetida ɓe naada ɓe ka yiite Allah wi yimɓe am ɓen a wawata hay fus e maɓɓe hay fus awa no tawa e sellugol finde no tawa e ƴettangol goɗɗo ahdi hunna no tawa e wigol waɗa e hunde waɗa no tawa e ittangol goɗɗo ande ɗi piiji ɗo kala tindiɗo ɗi Allahu lanɗo wallete aduna e lakara haray ɗen tori garantiji ɗi yo ƴettane jama on jama on kasi ƴettanama garanti yo hunno ahdi goɗɗo yehi ha hunni ahdi yo ware itti e sikke si tawi ko million jonnoɗa ko 100 000 ko 50 000 modi an kadi hunno ahdi ko gonga tu yonnata yimɓe ɓen ko gonga kadi yondata en mo kala e wakkilo hunna ahdi haray noon kadi barke koko ɗaɓɓete par ce que ɗon andi o doomu barke on o wippitaki tun o yehi mi yahay ha kami yaratake noon yaadu yaratake noon mi yahay ha kami maayi walla ha kami heeɓi o ɗum ko Allahu lan ɗo wonɗa tikkande si a ndaari ɗum ɗo ta fokkutu yaadu a waynaki mawɓe ma ɓen fijirtake hewɓe no yahude ɓe maya ka ndiyan ɓe maya ka sara ɓe yaha ronka heɓude no waɗa haray no heddi laɓɓingol ɓaawo ma ngol sa laɓɓini ɓaawo ma Allah renata yeeso e ɓaawo sabu ko laɓɓinɗa kon yo Allah faw en jaam ngol talol ɗo kadi ko ni ngol yaari ko moƴƴi kon fof ɗen tori yo Allah waɗu hakkude meɗen kala ko tawata hino boni hiɗen tori yo Allah lanɗo pottinan en kala ko boni haray ɗen artude kadi ka olof par ce que ɗon andi ɓen ɗon kadi no habbi ko honɗum wonɗe yewtude ñu ñëwaat ci olof bi mooy luñ doo wax léegi si pël ñu ñëwaat ci olof bi dafa am koo xam ne benn waxambaane mun nañ ko waxee noonu dafa nekkoon yaayam ak papam léegi nag moom mooy taaw am na ay rakkame moom mooy taawoo ba mu nekkee yaayam ak papam mu dem ba xaw a màgg tuuti xam ngeen toujours doom bu góor day bugg a wàll baayam si kër gi maanaam joxe dépense si yenn charge yi mu teggi ko baayam bépp doom buy tekki loolu day ne si xelam mu xam ne léegi dafa commencé màgg mu ne papa dama bugg a voyage papam ne ko xaaral ba at mot sëkk nga doog fi jóge léegi at boobu da ngay wuti lu ñuy wax barke si ndey ak baay lañ koy amee ak nijaay ak ki la jàngal alxuraan foofu lañ koy amee doo ko jënd nii mais da nga leen di liggéeyal ba seen xol sedd lépp lu ñuy def si année bi moom moo koy def dem si tool yi ruuj gor garab andi lépp andi leen matt yi ñuy toj lépp moom moo koy def léeg-léeg sax yaayam moom mooy jël ndaal bi dem si teen bi root andil ko yaay ji parien sax day bëgg a ñëw si cin bi si boppam di togg pour defar yaay ji pour rek xol yaay bi sedd baayam kay lépp lu muy def rek doomam bi moo koy defal ba ñu dawalee loon bi at bi mot baay ji ne ko mën ngaa dem mais si kaw da ngay dem tàggu ki la jàngal alxuraan mu dem tàggu ko kooku ne ko mun nga dem voyage bépp masibo boo xam ne mu ngi diggante asamaan ak suuf yàlla na la yàlla musal ak mbooloom jullit demal si xol bu sedd guy instant sama xol dafa sedd si yow mu retourné waat aussi si yaayam ak papam mu dem tàggu baay ji ne ko lépp loo xam ne masibo la safaan la yàlla na ci yàlla musal yàlla na la yàlla aar
sa kanam ak sa ginnaaw yépp yal na la yàlla aar bépp jafe-jafe boo am yal na la ko yàlla musal. mu dem aussi wax ko yaay ji aussi waxaat la même chose bépp jafe-jafe bu nekk ci diggante asamaan ak suuf yal na la ko yàlla musal ak mbooloom jullit. fu mu ne nii moom da nga seddal suñu xol demal. mu jékki-jékki rek jàpp bis xaar ba fajar julli fajar rek tuur ndoxam wane ginnaaw dem. léegi na dem na voyage lis des ci loxo yàlla la ne bàyyi na ndeyam bàyyi na baayam mais nag am na benn jabar ci kër ga mu dem. ba mu demee dafa am ku mu dajal koo xam ne kooku ay njur lay yar ay nag la yore. léegi nag yooyu dafa soxla ku leen di sàmm ku leen di toppatoo ku leen di andil ay ñax ñuy lekk ku leen di toppatool daal. léegi borom sàmm bi daf ko ne léegi toppatool ma sama nag yi. léegi nag nag yi da nga leen di yóbbu ci àll bi ñu lekk ba suur nga yóbbu leen ci teen bi ñu naan ba màndi nga indiwaat leen ci biir dëkk bi yi nga war a andi nga xam fan la ñu dugg. léegi nag xam ma ne nawet bi buy jeex noor bi di ñëw maanaa lu ñu béy li day ñor maanaa dugub bi day ñor bu dee ceeb day ñor bu dee tamaat day ñor. léegi am na benn nag boo xam ne boobu dafa am doom dañ koy rat buñ ko rattee dañuy soxla meew bi moom la ñuy jox seen xale yi ak ñoom ci seen bopp bu ñu soxlaa soo moom la ñuy lekk. léegi nag boobu dañ koy ratt nag boobu il faut mu nekkee ci ay loxo. léegi nag kooku di toppatoo nag yi moom lañ koy jox moo koy tàkk bu mu ëmmat ko yóbbu ko buy naan buy lekk après mu indiwaat ko. léegi diggante fu muy jaar pour dem dafa am tool boobu benn paa moo ko moom. tool bi dafa am ay tamaate yu ñor nii ci wetu ci yoon bi nii. léegi waa ji fa lay jaar chaque fois di yóbbu nag bi di ñëwaat. mu jékki-jékki rek xam nga léeg-léeg buum bi day jékki-jékki rek rëcc nag bu gisee lu mu bëgg day jékki-jékki rek forcé la mu forcé dugg si biir tool bi rek lekk tamaat bi am yu mu toj am yu mu yàq yu bari si biir tool bi. borom tool bi mer dafa tàng xol jékki-jékki rek attaqué waa ji bugg ko dóor bugg ko fitnaal. léegi nag il faut mu baare ko parce que gis na le kale dafa ñëw ak xadaar pour gaañ ko mu am nu mu ko fausoree rek paa bi dafa jékki-jékki rek daan ci suuf rek dee. ñëpp ñëw xool paa bi tëdd ci suuf ñu ne ah paa bi dee na de dee na ñëpp xool ñu ne dee na. paa bi nag am na ay 6 doom yoo xam ne ñoom ñëpp ay punkal lañu mais li ci gën a doy waar dëkk boobu képp ku fa rey nit dañ lay rey loolu la ñuy wax peine de mort képp ku fa sàcc dañuy dagg sa loxo. mais nag rey moom amuñu luñ ci négocier seen sariya la ñuy teg xam nga loolu la yàlla wax kooku fal force dañ koy rey. amul lu ñu waxul amul leneen balaa ñu ko yóbbu gis gars yi xam nañ dañ koy rey. jaaxle mais xam na ne moom si boppam dañ koy rey parce que loi boobu moo fay daw. ñu jékki-jékki rek ko léegi lan mooy solution bi dañ koy rey mu xam ne woy dañ koy rey mu ne léegi dama leen di ñaan benn affaire ngeen may ma ngir yàlla ma dem tàggu ak sama waa kër sama yaay ak sama pap ak sama jabar am naa fa benn doom ma tàgguwaale ko dafa am koo xam ne dama jote ak moom mu dee ci samay loxo lu sariya pour ñu rey ma tàggu leen. am ñi taxaw ne xanaa yow da nga dof yow dañ ñu gën a yow da nga mun a dox suñu maayin yow waaye tàkk leen kii day fontu yow ñu walla rey yaa ngi rey suñu papa nga ne da ngay dem ay tàggoo lan ban dëkk ñun dañu xam fi nga jóge dañ lay rey léegi boo leen di tàggu xanaa àllaaxira nga leen di tàggu yow dañ lay rey waaye doom yëpp di aalu ne kii day fontu kii dañ koy rendi léegi. mu naa ne ay day dem tàggu ay yaayam ak papam wala jabaram kii day fontu de yow nga rey suñu baay ba pare nga ne da ngay dem tàggu sa yaay loolu xalaatoo ko sax. am koo xam ne dafa dëggu xam na ne lépp lu am yàlla la xam na ne dund na li tuuti dina dee lu bari
xam na digganteem ak yàllam moom mu jël garanti mu ne man jël naa garanti ne kii na dem tàggu ay waajuram parce que dañ koy rey gars yi ne ko yow am nga fit de ba pare dëgër fit ba pare ñeme waa ji ne ko lu dul yàlla neen la man maa jël garanti maa ngi ni doo ma fen na dem tàggu ay waajuram lu mu yàgg-yàgg maa ngi koy xaar ñu ne yow yaa ko wax waa ji ne ko man maa ko wax maa ko jëlal garanti na dem tàggu waajuram maa ngi ni ñu jàpp waa ji teeku kële dem tàggu waajuram mu jékke-jékke rek dem expliqué ko yaayam expliqué ko papam expliqué ko jabar ji ne ko nag dama bëgg ngeen muñ lépp lu ngeen gis muñ amul luy des ci àdduna bi ñëppay dee man yàlla dafa def ne nii laay deewee dama demoon pour liggéey bi ma am ci gàllankoor boo xam ne am na dee boo xam ne ci man la sosoo dañ may rey dama bëgg ngeen muñ ñoom ñépp ñuy jooy keroog amul ku yëkkatul loxam di yuuxu di jooy mu ne leen muñ na rek ba keroog yow ma xuyaa bu dee dañuy gise dinañ gise mais man moom dañ may rey te il faut que ma dellu amul luñ ko waxul nooy de mu ne non am na koo xam ne moom moo ma garanti foo ma dellu mu jékki-jékki rek bàyyi ñuy jooy mais dafa ne jabar ji balaa muy teññu nañu bàyyi ba ñu rey ko ba pare parce que dañ koy delloo après corps bi maanaam néew bi dañ leen di delloo après mu teññu mu dellu mais laata muy yegg si fekke kale sonn na fa trop parce que dafa xaw a yàgg ñi seen bàyyi dee di gëtën ki jël garantie bi ne ko yow da ngay dof lu rek kii bu ñëwul yow la ñuy teral léegi rey la mu ne tekk ñoom ñëpp ñuy paasante ay wax ñu ne kii dafa yabaate yow da nga yaakaar dinañ la baal dofoo sax te mënoo fi rëcc façon wax bu ne ñu koy wax mais dafa ne tekk rek toog di seetaan waa ji xaw a yàggu si tàggu baayam ba ñu yaakaare dootul ñëwati ñale ne ko du da ngay jaay muus da ngay jaay dëgër fit da ngay jaay baax léegi ñu rendi la parce que kii moom dootu fi ñëwati yow kan mooy daw dee retourna si dee loolu ban dof moo koy def loolu benn dof du ko def ñu jékki-jékki rek waa ji yegg si ba mu yegg see ñoom ñëpp ñu xoolante ba ñu xoolante ñi ko naroon rey parce que seen bàyyi la ñu rey ñoom ci seen bopp seen yaram dafa daw xam nga lan lañ ko wax ñu ne baal nañ la ci xol bu sedd guy te ngir yàlla tax baal nañ la luñ lay rey ci xol bu sedd guy te ngir yàlla tax ki ko jëlal garanti dafa ne man lan moo tax ma jëlal ko garanti pour garanti des ci àdduna nga xam ne garanti du jeex ci àdduna mukk garanti nit am na nit ñuy baax ñi ko baal aussi ñu ne lan moo tax ñu baal ko parce que fajal nit ko aajam yàllaa lay fajal say aajo àdduna ak laaxara looloo tax ñu baal ko comme que yàllaay faju aajo yi dañ ko fajal aajo dindil teggil ko nattu bi ko yàlla teg nii te ngir yàlla tax moom tamit mu ne lan moo tax ma ñëw pour boo xasee ba joxe sa kaddu da nga respecté sa kaddu pour loolu bañ a jeex respecté sa kaddu respecté sama kaddu parce que dama ne maa ngi dem tàggu ñëwaat pour loolu bañ a jeex ci monde bi moo tax ma ñëwaat maanaam ñoom ñëpp am na benn lu am solo lu ñu def kale dafa ne bu nit yi jaaxlee nga teggil ko sa lu mu jaaxle rek yàllaa lay fay kee dafa ne garanti boo ko garanté nit rek xamal ne yàllaa lay fay kee dafa ne su ma xasee ba joxe samay kaddu dama war a respecté samay kaddu instant yi nag jamono bu ñu toll nañu jël exemple ci loolu yow léeg-léeg da nga fiy jëlal nit garanti 50 000 sax dootoo ko fi gisaat waxantuma la garanti rey nga jékki-jékki rek ñëw way rey lem ma mbaax yàlla yi ba keroog yow ma xiyaam mbaax yàllaa ngi fii ñun ñoo koy bañ a jëfee parce que lan mooy problème bi ñun gëmuñu lii lan la ñu gëm naxante yu ñàkk fayda mais boo gëmee dëgg dootoo sonn yàllaa lay sauver ak ci kaw loo xam ne aussi nit ki day respecté ndeyam ak baayam xam nga loolu yàlla daf ko wax ci alxuraan même boo koy jaamu su nekkee respectoo sa yaay ak sa papa ba li nga koy jaam du ko nangu te danga leen di dëggal bépp masiba bu nekk ci diggante asamaan ak suuf du la dal parce que da nga ànd ak ñaani waajur lu am solo la
respecter sa kaddu lu am solo la teggil nit ki natt boo xam ne natt bu jaxare la lu am solo la garanti nit aussi lu am solo la nañ ci nit ñi bàyyi bu baax lépp bi nii la demee lépp lu baax yal nañ ko yàlla defal lépp lu bon yal nañ ko yàlla teggil nit ñi nañu wóoluwante seen biir nit ñi nañu jëlante garante boo xasee ba joxe sa kaddu aussi na nga respecté sa kaddu jërëjëf ba beneen alarba merci